Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Chief Executive Member Kajanta Hills Autonomous District Council GHADC Umathambor Shiwat mantakasi haringkat ke Executive Committee jong ke Council kalit ben hiar syakashnong mukro Hajanta Hills. Kede ke kinhun da kajinga sendan lang jong kinong lam shnong kralit ngo hadu 0 point ke balong ke jaka ke badang hap apo uput usam jong ke shnong mukro ke baki khot ke mutha siang kwat. Ban pencishai kini lapan isnanya ke map jong ke shnong kebakate dang hap hapo ke jela Meghalaya. Hadin kani ki dekhot ke isi ki lapan long ke jing sap jar ke bashipor na kate ke jaka kum kadak ke jing snolem ya ki to ki bla khlat no na ke jing sha siat yap haki pulit ke jela Assam haka arpu artarik unai wing arhajar arpu ar. Na kaliang jong kinong lam shnong kila dawa badai ban bu no da ke border police outpost hamutia siang kwai kenang ban lat na kinu ki jingya ka japut bat ban yada yo pat ba im hakite ki jaka shu kilapan pau ka jing so phla halor ka jingte jong ka sarkar Assam ya ka forest beat house hapo port usam ka jela Meghalaya na kalyang umathambor shiwat haba krench kilat pathai kubor ulo ong ka council klapan long ya ka ne ka jinglet chngo ya ka shnong mukro halor ka nong rim ba kum ka council dan ka jingit kle ban pet ya ka khando ka shiap hapo ka than badru ban penchisha bakani ke jaka kadang hap hapo ke jela Meghalaya lingba ke jingdan ki kot kisla ki babiang kat kum ke jinglap jong kani ke EC jong ke GHADC kradon shisha ke jingwan kintur put jong ke Assam shaduk shnong mukro ke belawan raru ya ke jingja basngausi ke belaja dang shen ini deh damut neni ke huyaran ko kani ku ko sai ta yu cham ka wa mriang deb te gani wan ni wan yu hiaran ko tu yu cham ka wa mriang kani wa mo te gani ka ani si mu kani we kani ka sura ko lai te gani ko por mu kucha no kucharo por mu kani ka map da yo na do usnam ini days pa sama notification na permit da Achwa uja. Debun ko dapat jesta. Yung private. Yung private. DM lek ki wadi yo lan holding lan da tekat ki peta hali ki ora lek debun ki peta hali petan te worok cerdas worok Kini sini kemud sini memang no register sport sam Meghalaya ba? Yo ini kot kisladi yung iguro deblek kamnil MPO iki. Ya kiasa. Ya sam. Dau rahi le ya gini ki peta lan holding ki worok le ki tok sini dau rahi sa Nang pak iki sepi u pun sekiat. itu warim rimran Dukurim mi. Kurim galis dukurim sebulan kan penting. West Joint Hill District. Man kuat pun pau ya ke state government ni benta wo set up ya ke tuka BOP border outpost. Kuat tau em go hakani ka haule ni hakani ka 0 point. O man ko man yo man ko kam ko win ki dak sin ko gani to ka thau ko hap ni ke border mo. Te so ko wil man kuat posnya ha perdi ke ni ke jing ya penbat yo put yo sam ha perdi ke state Meghalaya o Assam. Kat kam ke jing kuat yang i kam ko council ni ma kam resnya piman ke ni ke win ki ilaka ke te to ka labang nang pulut an pangam reliang. Wala jo em menchua ko man udaloi. De hakani ko poru kan ni la la to i woyi ko posnya state government wa gani ka ilaka ni ki buru penar ni ki chinok penar to kol bak ben ki chaga Meghalaya ba uwan ke sepo ke jing pai jing yo yong ka council tekwai jinjia wa tibi wa kani ka thau da hap ko hapo Meghalaya bale aman ka chon yong ka council ta bale kani ki chunumuk ro hap ko hapo ko blok skin tengah gi ko open snyaw nga naliang ka government of Meghalaya sahaitan yo to yang blok skin to upgrade no ika civil solution iba gobon ki chunang wa hap hapo kani ka block 1 tibi wa digi lay pau plus tali ki chunang ni jing lalu tu yang ki uli tho wi ki birth certificate lane ye ki try ki wi ki tigi basic requirement yang ki chimpor digi lay so kanta to mani ti daw man
kini ki bro ham kam nginu nu rapsuk kulai sejir kendeng rapsuk kulai cemkoi lom rapjan kata tengah kwa appeal ya government of Meghalaya wa ya sahitan muto ya blok das ken to wa upgrade no ya ka civil service Lada government man serius ko kenang wa kini ki chunang ko am napo ka block 1 area ini wa uyo ki ni ki jing am kam yong ki na magalas ken tipi wa cita ingin ta le ci genta to ko jengai ta mulai lini ngali yong agate mana galing yol kalam ele na pos ko podari su ni isu ko asambila tengala senyaw haji kam ni ki jing je to government to khriet ko o mem jing o upgrade ya galas ken block ne ha tipi na do 73 mangga kuwi ni oldest block hapo ka state yang i lebih ke population le ka kamat tibi da khenjo ka gilak ngut nga ka te ko open senyaw ni ha tibi wa na galiang yung CM yang ke HDC report 1 ni na kliemu to kini ka thao to yang i ngi ka pan man ne to wa sao tho ko bon ki buruman cham chitom ki 1 gi ni area chidri kendang 1 gi chum ko lom 1 gi ni ma wa ke jinglong yang go surok ke jinglong yang ga ladong chodong man ta ga ni daw man pan man ni buru kliem gi Idara ko government of Meghalaya to asnya man to perkhat ini benta. Tahu itu wa pemani ikam ke state committee ni mak kat kamu TPP man kejing dia kini ki tiaw ni ki binai ko dedep wa kejing ya kumal ba kejing ya bru haga ni chinong mukura ni daw kejing ya wis ya tu jumut ha pergi ibru yang ga Paras Assam bat buru di rep ni kita tong yang dari tong pro pada cak penyiap di haduk sangut te ikam ka office ni ka district council ko to kwat ya ka khendau ke chiep ko to scam ya di chinong di thau bat ko to ui ya ki kot islah di to wo ki patah ali bat ki kot lom ko kot ding kene ke siwan ini di bentau pensekiat ya ke put ke sam ke wada ka ni ke chinong mukro ko de register ko ka office ke i ha kan se council kau man ni dara lang i rengkat wa gani ka map rengkat wa gani ke notification na ke council bat da lai inspect i bat da lai hadu ha sai hadu ha 0 point yenu of ko wada chemi ya gini sket ko da yu sket wa emi ko ta encouragement naga liangka sarkar Assam ko da yu ki bon ki thau to set up what ia gani ka bid office yang pares le the chemi wa to wa da em go hapo upu Assam ni hapo ke area ni ka jurisdiction go pat yang ga nong kuro kani de proof ko sebab da yu ile man the line check the bipaji how we see it ni we yap kutu bibru le betul man da tikina wa betul man 100% da hak wa poka area la ni chong pura the i na galiang yang i kam ka se council man i pandemi ya gani ke jing labor ka yong ga karbi anglong la ni ke sarkar Assam ko ada em gani ka encouragement ina ongko man ilegal wakat ka bid office uchnagi hapo kachinong mukro tang ka wi ka jingtip lenim tang ka wi ka application de bentau upan gi lenim utho ka checklist council wa kam mo set up dia ka with office te ngatra januro na TV wa ka sarkar Assam ni gawon ko sarkar de kam go iwani thau hapo hapo ka ni ka how we you are MCAM you nong kom hito hindi yaga NOC le ni kan no objection certificate na kan se council travel lagi won project maka kau man kate ka sarkar Assam pan go ni mbebu tip ko cha i ka council ba cha chinong ko le ina kaliang de i man i penrem juri ya ni ka jingle yang sarkar Assam but i wing scam le halor ka nong rim go i wa i ya ka tha go i kat kamu de scam i ya ka chinong mukro imho udo ika kejek la to wan hi go cha ga jipat ju yo yang ga chinong mukro hi ba u emlang i chiru go chinong mukro ba kamu de scam i ki ba de scam i la do ko ta ba de tv le kamu wa da khana hi de ki wa chong chinong yang chinong mukro wa ga ni ga pot ga sam go yang ki ba umut
wa utip ya ka dokat hagani ke por ko ya kerja le ni ke por ko auri le ya gani ke por ke sam ko yong ki kamu jo le gi man lo snem jo em gi ke te ke jing li pembat pot jo em gi ke te ke jing li pengkut pot kani nga ji sa tu yo nga ke sarkar asam tip ba ko ite le wal le tip to le em gi ke te ke jing mut le em gi ke te ke jing tmu le bor le iwani le ke chnam ko iwani le gi kita li temporal de lali penjat de lali penpra lagi te ilah ke ni pon ngai kam u CM yang ga district council ngala jo ong ye ki no kro wa iwani iwa ga sarkar asam le ga po pu usam yo ki no kro mto chapi le to pentip hima mar si i council yo ye kelambat yo pembat ho le ki sabar kate ka bor le chabar ka te ka nongrim le chabar ka ai ka ka ngod tipi ka bat sarkar asam tipi ka wa ya ki tha bi bha po ka ni ki chedil area ng i ta ora ha bi po ni fight ni peskem ni ikot islam na ika council ti halar ka te ka nongrim i na council de peskem ya pu usam yang ka ni ka chinam kro but ya ka wan go i de peskem i wi skemi halar ka te nongrim but mengaji le udu kerja le naga ni ko de yo bat ko de perskem iki